Мукадес Рамазан айы девам этмектеби Кырымнын эр бир көшесинде ифтарлар кечириле. Бүгүн биздин такымымыз Зуя касабасынын 40 азизлер жемисинде булуна. Айны бу жемиде эр күн 300-ге якын адам топлана. С первого дня священного месяца Рамадан в мечети поселка Зуя каждый день шумно и многолюдно. На вечерние разговения здесь собираются и взрослые, и дети. Местные жители с большой радостью принимают участие в коллективных ифтарах. Din cemiyetinden laf ettik, mesela keldik, her gün yapma niyet ettik. Cemaat pek tartıldı buğa, çünkü günde pek yaxşı bizim iftarlarımız birinci günden başlap, her gün ola. Öyle bir soyu kele, ya kutuğa taşlay, öyle bir soyu kele Abdullah'a bana bizden bu iftarlık diye Allah razı olsun. Tünyan oldu bir vaziyet, işte yine böyle bir ana baba ballarının beraber kediler iftarga, babası çıkardı, işte aşçısını verdi. Bir de baksam 7. sınıfta okuyan kız çıktı, 200 gümüş çıkardı. O da ben de vereyim dedi. Ben baktım ya kızım dedim. Sen daha yok dedi, ben bunu topladım dedim. Ben de koşayım bu iftarlık. Ben dedim maşallah eğer böyle halkımız olsa biz o gekterimiz, geleceğimiz var. Ne için degende iftarga balaban emniyet verirler adamlar. До начала вечернего приема пищи осталось немного времени, и на столах уже практически нет места. Они уставлены сладостями, овощами и фруктами для гостей. А по кухне в ифтар-хане разносится аромат главного угощения – шурпы. Традиционно коллективное разговение в мечети началось с молитвы и коллективного намаза. Активное участие в ифтарах в Зуе принимают и дети, ведь для них это опыт, возможность узнать о культурных и духовных ценностях и традициях. Бек чух яшлар келелер, ярдым етелер бізге. Біз уна бек куанамыз. Епсі ораза туталар яшларымыз. Бұл ифтарларны еметлері біздің адетлеріміз. Бұл яшларымыз бұл адетін көріп, бізден огреніп, озын несілеріне огретерлер. Все собравшиеся гости – это односельчане, соседи, родственники, которые в особой атмосфере тепла и единения проводят каждый свой день в месяц Рамадан. Очень рады, что наш народ такой сплоченный. Безде куйде епс адамларымызы пек güzel, пек яхшы адамлар мераметлер. Епсі бір-біріне ярдым ете, сау olsunlar. Епсі konuşalar, бір-біріне ярдым етіп, абли балабан ифтарлар япай. Аллаға 100.000 kere şükürler olsun. Мен rahmetli kaynanam büyük okumuş bir apa edi. O kadar aveset edi, camiler açılsın. Adamlar barıp namazlar kılıp, bayramlarını hürmet etip yaşasınlar dep. Ana bizlerge şunçuk nasip etti. Allah Teala bizge bu ne deyimiz camine, bu aşkhanalarını, bu sofralarını koymağa yardımcı oldu. Ende bizim kolumuzda yer bir şey. Bizler gelip yaraştırmak gerekmiz. Көп yerlerde bolam, көрем, Зоя cemiyetin birligi көп nemelerge örnek. Birinci mında böyle iftarhane yapıldı. Көрем, din cemiyeti yaxşı, imam yaxşı. Ana o halkın birleştire. İftarhane rık-marık tolu bolaydı. Bala, çaka, ana birlik şodan gelir. На протяжении долгих лет местные мусульмане своими силами строили мечеть и ифтар-хане. В этом году провели капитальный ремонт внутри культового сооружения и продолжают заниматься благоустройством его территории. Бұл енді böyle bir sağ olsun bileki ballarımız oldu. Gelip camimizin içine niyetlendiler tamir etmeye. Niyetlendik, okumuzga de buna daha da bir yasa başladık. O Allah kısmet etse bizim ballarımızga ders, mektep-hane Müslümanca olacak. Buna bu iftar-hane olgandan son o kadar bir birlik oldu. Bu kadar cemaatimiz, buna özünüz gördünüz bunda. O kadar istekler var. Buna bu mübarek cami, iftar-hane milletin, cemaatin bunda topladı. Главная цель коллективного ифтара – это духовность и единение, возможность для каждого жителя ощутить тепло и щедрость особого месяца Рамадан.